Pravi muškarci i prave žene ne nestaju slučajno. Nestaju onda kada ego preuzme ulogu koja mu ne pripada. Planeta ne funkcioniše po ideologijama, emocijama ili trendovima. Ona funkcioniše po funkcijama. Kada se funkcije pomešaju, sistem se raspada. Muškarac nije tu da reaguje. Muškarac je tu da stoji. Žena nije tu da komanduje. Žena je tu da drži izvor. Kada muškarac izgubi stabilnost, zid postaje buka, sila i dokazivanje. Kada žena izgubi svesnost, stub postaje pritisak, kontrola i emotivna sila. I tada planeta gubi oslonac. Ne zato što su ljudi loši, nego zato što ego pokušava da upravlja funkcijom koju ne razume. Muškarac koji reaguje iz straha postaje konflikt. Žena koja vodi iz emocije postaje haos. To nije moralni problem. To je operativni kvar sistema. Nova civilizacija neće se graditi jačinom glasa, količinom prava ili borbom polova. Gradit će se povratkom arhetipskoj stabilnosti. Žena je stup gravitacije svesti. Ona određuje kakvo će polje postojati. Muškarac je zid manifestacije. On daje oblik, granicu i sigurnost tom polju. Bez stuba, zid nema pravac. Bez zida, stub nema zaštitu. Zato nestaju pravi muškarci i žene. Ne zato što ih nema, već zato što su gurnuti da rade tuđi posao. Nova civilizacija ne traži alfa ego, traži arhetipsku božansku funkciju, božansku majku koja ne vuče, ne pritiska i ne upravlja silom, već drži izvor čist. Božanskog oca koji ne dokazuje, ne reaguje i ne dominira, već stoji, gradi i štiti. Kada se to ponovo uspostavi, svet se neće menjati bukom. Menjat će se tiho, stabilno i nepovratno. Jer planeta ne sluša reči, planeta sluša osovine.